دما وخوش به تماشاوان الهجا وکی ام دزانن نها ام دگیجن داویا 2025 ام ساله که تجبویر و گشدان و پیشکتنان لدو خود هلن کو دناوا ویده یک جه هلوشینا رژیم بعث بو پشتره گلک پیواجو کو بوی و گریدایی هاتن دست پیکرن دناوا وانده پیمانا ده آداره بویرن لروج آوا و ناوراستا سوریه و حتی باشوری سوری و ایرو روج گاونی نو لسر آستا سوری و بتایبت هرما باکور و رجلات سوریه تی آبتن لورا امنها بحثا وان مجاران بکن ایکو ده وی ساله ده قومینه کو پیدویا گلک آجوان به شیروه و زلالیه هیا نهاجی میوانا ما انداما دسته هفسروکاتیا پیدی همجی هفسروکا کمیته دانستاندنان باکور و رجلات سوری برز فوزا یوسف میوانا ما بخیر هاتن سپاس دیکم گلک سپاس کو دوی دمه و دما خوش بوم وقتان کوم گلک پرساج و بکن و براستی پیوستی آوان بشیروه و زلالیه هی گلک سپاس جبوجی نها وکی کوم گوت ام دگیجن داویا 2025 وکی ام گاوه که داویجن 2026 دناوا گشدان سالی بگشتی یک جه روژوین سرکه یعنی جی گاوین سرکه پیمانا ده آداره بو کو ایرو روژ پرسته کرن یعنی هون و شام گهاشتن قناغ چاوا یا دانستاندن وک وجی دا خویا کرن یعنی مروف کاربیج 2025 یعنی نتنج بو هرمامه جبو توای سوری گوهرتنه کی بنگهین چه بو به کتنا رژیم باس و پشتر او حکومت دمکی یا گوهات آوا کرن و یک بویرن یه هری سرکه جی اتفاقیه یا ده آداری بو يعني مروف كاربيج براستي اف اتفاقي يعني وك غافكي كو ام سوري وك سوري برزغريكي خو نه بريا شر بريا ديالوكي ام چارسر بكن يعني غافكي وها بوجبوجي گلكي گرين بو حتى توایی سوریه جی پر باوی کی بجوش پیشوازی کرن يعني یک وقتی کتنا بشار يعني کتنا بعث پر ملت كيف خوش بو يكجي باتفاقية ده آداري قال كيف خوش بون يعني دفان دوی بيواجوه درباس بويد بيشتي وي قالك گفتگو چه بون قالك هفتن چه بون وحتى روجا ما روجي او بردوام ديكن يعني او ديالوج بردوام ديكن براستي مروف كاري بيجي يك مجاري كي هري باشو سركه ياكو ام دسنيشان بدن يعني هرچو قصدن هناك دفراند يعني پفچون چه بون ددمن درباس بي دلي يعني اب اتفاقيه يا ده آداري هشتكو يعني او شركي وسا نافخوي يگو قالك بلكي بلان جيرتين كرن او انا قوم يعني از بيجم ريل بيشا شركي مزن قرت يعني اب اتفاقيه ده آداري جبركو قالك ليسك لسر سوريا يعني هيجي او لیسکانا بردوام دکن جبوکو ام يعني گاوا باویجن دواره سیاسی ده اداری ده واره انتگراسیون ده هر وها يعني گلک دوسیای جور بجور هنه نقاش چه بون يعني حتى نهاجي هفتن بردوام دكن دنابري موشامي ده اري راست يعني جارنا درنگ دبن جارنا هناك تشتاد مثلا بيجن هين تام نجهشتنا يعني مثلا بيشتي اتفاقية ده آداره اتفاقية يك نيسان تشبوش بو حلبي جبو الشيخ مقصود أشرفي بان قابانا جارنا تيك جيدشن يعني كان بيجن إخلال دبن إخلال لوي تشي دبن وكي جو نهار وشال الشيخ مقصود أشرفي يعني شخوهين بردوامه فقط يعني تشتي جرينج از دبيجم يعني او ديالوج قط نبويه تشتي جرينج كو هنجي هر دو طرف جي يعني اراده سياسي بيان دكن كو يعني اراده بهور ديالوج بردوام بكن اراده يا داندن وستاندنه دد نشاندان نها قالك كس بلكي دبيجي يعني چما يعني وسا زو گاوناين آویدن براستی از بخوش دست بکدیش یعنی مدگوت بندواری تشتی که وها پر نه اوبژکتیفه
جبر يعني برسجريكي جو إيرو أم جيان دكن يعني نت برسجريكي بتشوكن يعني جي بسيطن جو وسا تدي مرها مشغول لهفرونه وبيج فاي يعني ملهف كر وخلاص. برسجريكي سوري هنا كان برسجريكي 6 سالان. برسجريكي بو أوي نام نتويجي هنا يعني عليوي هرمي هنا عليوي هندرين هي عليوي حتى نام نتوي هي. جبوش يعني مثلا هناك برسجريك هنا باتفاقية سايكس بيكو جريداي هاتن تشيبونه هناك برسجريك هنا باتفاقية لوزان بجريداي تشيبونه وكروشا ماي كردان مثلا ميناك هناك برسجريك هنا وقت برسجريكا يجود هندري سوري ده مثلا برسجريك المذهبي هنا عمري وان 6 سال وان برسجريك أنا لو ما يعني وصل مرة بندوارية كي بفيرنجي اشتا أما ويل يعني طرف لها فرونين ودروجة كي تشارسر بكن از بيجم بر نا اوبجيكتيف يعني لو ما جي يعني بفيرنجي يعني دريش كرنا نقاشة تشتكي بر طبيعي جبركو قالك مجار هنا بر كومبلكسن بر معقد يعني دناب هفدنا روشا سوري قالك دستيد هنا وأف دستانا يعني هركس جبو نفوذي خو جبو برجواندي خو تخبتم إجا يعني مرو بيج بر غافين وصا شيمبر وجغيري اتفاقية يكي نيسان يكون سر أساسي داندون وستاندنا اتفاقية دهي آداري هات بيش خصن يعني غافين بر شيمبر نهاتن آبتن مرو بيج فلان ملفه ده اشتواي بتمامي لهب هاتن تشيبو ليه وكي مقود يا هري جرينج أوكو هر دو طرف جي إرادة يا بردوام كرن و پیش ببرنا و پیوجویا داندون و ستاندنه ددن نشاندان و از واجی هم بنرخ دبینم هم جی گرینگ دبینم جبو روشا هندرین یا سوری بله دنابا به پیمان ده یک خالن سرکه یکو هر کس براستی لبندا انجام آوی و بحث آوی ده که بتوی که هندک آگاهی جی درباره بلاوون او جی انتگراسیونا هزن سوریا دموکراتیکن بحثا سه فرقین لشکری تیکرن و همان وقت ده بحثا لهفهم کرنک يعني هفته گشتنک دوی دوسیای تیکرن گلو تپش کتنک دوی دوسیای تشبوی یان هینا وکی خوی و کلام راستی پیشوی چنه يعني انها وكي جوجلك دوسيا تاني قاشكرن دوسيا يا لشكري جي تاني قاشكرن يعني جمرة كاربي أولهي بلكي ده راستر دوسيا أولهي تاني قاشكرن هناك مجار هنا مثلا بدفكيل هاف هاتن تشيبونا هنجي فا نبوي بعوايك نفسكي يعني درباس ترجمة نفسكي نبوي هناك مجار هنا هن ناكوكن يعني مثلا هن نقاش جرى بيوستو هن نقاش بردوامن جوي براستي يعني حالي حاضر ده مروف نكاربيج كو يعني دفي مجارد بتمامي الهاف هاتن تشيبوي يعني حالي حاضر ده هن نقاش بردوامن هن نقاش بردوامن وفان دمي بيش عمد جي وان يعني اف بيفجويا وي يعني هنجي دروجة ومدي يعني دروجة فيدي لو ما جي يعني مجارا يا اشتا سفر قبل بتشرنجي به يعني فيلق به يعني يعني ترزي انتجراسيون بهر اوه يعني وبتشرنجي به يعني فانا هين باواك الشمبر او نبونه فقط دمن يعني دهفتنن درباس بويده لهف هاتنا نيه دفكي مروف كاربيج يعني ب نان نفسكي يعني او بونه والقور نرينا ما يعني برجرين كوجبو مرة قافين يعني شمبر بابجت يعني هم هر دو طرف جي باواك نفسكي باواك يعني انجام گر پیوست تدی وقتی گو برایا گشتیر پار وکر ویا و به اعتماد کرن لی از خوازم و بجم يعني بناف بینکاریا یا هز يعني هزن امریکی جی هولدان هیو کود و مجارد گاف بی آبیتن يعني عالیه ارینی ده مروف کاری بیجه و ام جی جالی خود جبهه خود ام جی كاردكن لسركو يعني برنجكي ديمقراطيك برنجكي جو أولهية قال لي هرمي
بێ پاراستن û birengekî got heta ji bo Sûriya pêşerojê jî artêşekî netewî artêşekî got karibe tevayî gelan biparêze bê istisna artêşekî got hemû gel hebûna xwe tê bibînin yani nasnameya xwe îradeya xwe tê bibînin em li ser wê kar dikin lê ev dosya hîn bi encam nebûye ناکۆکی چن یعنی خالا bi nakok mesela Şam çi dixwaze û yani hûn çi dibêjin ji bo dosya Nabiner yani mesela te gelek alî hene birastî yani ji bo vê mijarê yani belkî tedê carna gel hinek tişt dema ditayîsin yê ew ê jî yani ragihandinê jî ya gelek dest di Sûrî de hene na müşkilakî me wisa heyî tedê me re nikare em hinek tişt zû bêjin jî belkî ciyê xwe negire yani mijarên esasî ew êgo em dibêjin em dibên gerekî yani qesede pêwîst e heta niha li hemberî yani şerên yê terorê jî li hemberî parastina herêmê jî qesede rolekî sereke û esasî bingehîn lîst û qesede karibe bi yani wekî nemûzecekî bive wekî mînakekî ji bo artêşa Sûriya pêşerojê ji ber ku hemû pêk hate têdin bê ferq û cudayî li ser veya yani kar tê kirin û ew jî yani ji aliyê xwe de yani veya didim pêşko çawa siyada dewletê li her derê Sûrî bê belav kirin yani gerekî siyada dewletê hebe em hewl didin ku tewazinê têxin navberî van herdiyadê yani parastina xwecihî û paras û em bêjin siyada dewletê em vê tewazinê çawa çêkin em li ser veya niha kar dikin kar li ser veya tê kirin nîqaş li ser veya tê kirin ji bo jî yani ez dibêjim yani hinek em zû nekin yani nekevin pêşa ehdasa belkî daha baştir be lê niha her du taraf jî û bi navbeynkariya hêzên êgo mînak yani wek Amerîka ev dosya hîn jî berdewam kar li ser tê kirin yani fakat wekî got ragihandinê de gelek guftû got hene herkes xwe li gorî xwe tiştekî dibêje li gor nêrînan yani heta got bi awayekî fermî yani tiştekî neyê belavkirin ji aliyê û bi hebûna tewafuqa her du tarafa yani wan diayet û ew propaganda hemî pir jî fayda wê nîne û rastiyê jî nateyîsîne yani çünkü gelek ev îro du roj gelek tiştên gotin ama yani bê bingehin yani em niha ser ew dikin yani van rojê pêşa me jî ev dema pêşa me jî yek ji mijarên sereke hîn ev mijar tê nîqaş kirin lê em hîn bi her awahî nehatiye asta ku daxuyanî çêviyan jî mesela çareser bibin. Bel. Yani rastî pir mijara wekî te got qesedê dikeve rojevê entegrasyona qesedê lê em dizanin heşt xalên wê peymanê hene yek ji wan mînak mafê Kurdan di destûrê de yek ji wan vegerandina koçberan ya dinê dergehên bi ser Sûrî ve bi taybetî Bakurê Rojhilatê Sûrî dewlemendiya axa Sûrî yani êk li vê herêmê ev jî mijarên serekene di nava peymana dehê adarê de divana de ti nîqaşek hatî bi pêşxistin di navbera we de yani wekî şert ketin rojevê de hatine nîqaşkirin ya nehatine nîqaşkirin yani niha me destpêkê wisa gelek rêbaz hat nîqaşkirin yani kîjan rêbaz baş ji bo me re tedê dandin û standin bike çend rêbaz hene yani ji bo ew tikarî ji bi giştî biçi perçe tikarî ji perçe biçi giştî yani esas birastî me xwe me wisa got ji destpêkê me got yani her du taraf jî hîn jî krîza yê bê baweriyê li Sûrî heye yani bi giştî krîza baweriyê heye na îro jî ehdasê got li beravê qewime dîsa îşara wê yê û delîlê wê yê ji bo wê gavên ku bawerî çêbikin nav Sûriya de pêwîst e gavên ku hinek nerm bike yani çünkü pir yani
او اتمosfer gelek aşkı atmosferi Suriye. ما قلت ام هنا قاف دوي آلي دبابيجن و ام آمادنن إيروج ام دبيجن يعني مثلا قالك دوسيا هنا ام جير آمادن كو ام نقاش بكن جبوكو او كريزا باورية در باس ببن ليه يعني مخابن يعني مثلا وبحثا قوي كرنا مثلا برسكريكا كرد مثلا بترولي مثلا اشتا يعني سينور يعني درجه سينوره ما و آماده کاری خدا دیار کرن که هم آماده نوان مجارا نقاش بکن یعنی جبر که هناك مجار هنه دم درج دم جر دخوازن yani جبو که مرا چاره سر بکن مثلا دستوری دم جر دخواز yani بیش مجارن دنه مجارا اولهیه جی گله که مجاره که هنجی سوری جر نه حاضرن yani که hemen her tiştedi o ki devlete go her ali daha turunç kandın herkes bitirsin. ليه يعني طرفي دن هرتم veya دابش يعني mesela قصده mesela asayişi ما قلت وي آلي دجي يعني حاضرن ده انجام يده ما ده اتفاقية ده آداري ده انتجراسyon ما veya اrekri ليه اصولي انتجراسيوني هي جبوجي كيجان دوسيا بجبو من نه برزغريكي امكارن نقاش بكن ليه yani rebaza mı em dibêjin em ji tiştên yê mesela zûtir em encam bigirin zûtir em bawerî çêbibe em ji wê dest pê bikin yani mixabin heta niha tedê bersîvekî erênî niha dayîn wê derbarê de ser yani dosyaya qasede û yan jî ewlekarî tê ew kirin me jî got dibe yani ji bo nexetime ev yani peyvejö servi esası yani nikaş çebun guftugô çebun dedemen derbas buydu. Brastî rexnê me jî çebun dedem divê yani piştî ittifaqiya dehê adarê na normalde ittifaqiya dehê adarê çêbû û roja din yani du roja ez bawerim piştî wê elana destûrî çêbû. Me veya di hevtinê xwe yê bi şamêr veya rexne kir. Me got yani madde duyemin ko gerekî yani Kurd destûrê di bên pênase kirin. Destûra Sûrî di gerek bên pênase kirin. Lê we veya bin pê kir. Mesela veya wekî mijarê rexneyê. Piştre wan gotin ku em karin hinek tedîlat çêbikin. Yani din axaftinê xwe de. Lê hîn em negaştin wê qonaxê yani ku ji ber ku me rexne kir. Yani di wan civîna de me got gelek tiştê got wê ittifaqiya dehê adarê de we neda berçav. Tev got wext hebû bir de wekarî bû piçekî jî dereng bixista elana destûrî yani çi ecela we hebû we roja duyemîn roja sêmîn we elan kir. Ji bo jî yani ez dixwazim ve bêjim em amade ne ji bo bi taybet yani hinek dosyayê ku belkî veya hîn bêtir ew ê jî pêş bixîne yani itminan pêş bixîne yani rahatî pêş bixîne di nav gelê Sûriyê de çünkü gelek spekulasyon gelek gotin gelekî tehrî dane bizanebûn veya têkirin ji bo ku işte gelek tiştên gotin yani dijberî me bi taybet mesela tê gotin û heman demê de jî ji bo Şam jî yani gelek tiştên gotin. Ji bo yek hinek gavên pratîkî bên avêtin em dibêjin wê rahatiyekê jî di raya giştî ya Sûrî dişê bike. Minak yani wek mesela ev yani deriyê sînor yani jî mesela petrolê yani van mijarana belkî rahatî jî çêbike di gelê Sûrî de yani em hazirin mesela ji bo vana nîqaş bikin ji bo ku hîn bêtir ew krîza baweriyê derbas bibe. Lê wekî me da diyar kirin niha halê hazir hîn bêtir li ser dosya ewlekarî yani hîn bêtir giranî li ser tê rawestandin yani. باش انها داخویانی جی شامê derketin û eşkere kirin ku wan belgeyek ji tarafê Bakur û Rojhilatê Sûriye rişandiye û li benda bersivê bûn bersiv jî gihaşî dest wan. Yani ew belge çi bû ya ku şamê yani rengekî nivîskî ji we rişandî û we jî yani li gor daxuyaniyê wan ku we bersiv dayî wan derbarê ew ê belgeyê de. Çi mijar tê de hatibûn bicîkirin Şam yani belge naveroka wê du mijarên sereke bûn yek mijara yani qesede bû mijara ewlekarî bû yek jî
مجارا إداري ومجارا مدني بو يعني سر هردو بيرا سر هردو آلية هاتو بورا وستاندن أساس قالك تشت مثلا قالك داخواز دو نفيسيد هبو ماجي قلت فان داخوازانا بيوستكو داندن وستاندن چه ببي يعني بالسر پلا مره نکاره بگه انجامه يعني برسیوا ما ابو ما قلت سر پلا نکاره بگه انجامه هناك مجار هناك گرکی تو بروجا نقاش بکه هناك مجار هناك ماها گرک تو نقاش بکه بلکه هناك مجار جهبن مره زوق کاره يعني بگه انجامه جبوجي ج اوه بهتر يعني ام پله بشینن جوار هم پلج مر بشینن يعني اوه برنره بازه کی يعني ام انجام گیره جبوجي ام بهف رونه ما دخوازه کی وساکر بريكا ناف بنكارا ده وما قلت ام بهف رونه وانجي و اريني ديتن ايد سيرفي اساسي دمن پیش آمده بكو يعني داندون وستاندن ديسا تشيبن رونشتن تشيبن يعني دوي بلغي ده وان شكل دولتي تخوز ديار بكن يعني يعني بنرن شكل دولتي حتى انها اوايكي مركزي يعني طرح حيوان وداخواز حيوان هرتم مركزي يعني دو علي دو تجو هرتنينه يعني مروفا باويك اشكره قارب بيجي ام جيل هم بريوي يعني نزيكاتي ما و جبو چاره سریا سوری بگشتی و هم جبو هرم آماج يعني امتين سرزمان كو گرك ان نابندی به ل يعني طرح حيواني هري داوي جديسا نابندی اساس گرتن يعني ده طرح ذهبو جبو يعني وجبو قالك مجاري دنيا كود دوي نفيسيد هبو ما قلت بيوست داندون وستاندن هبه بديالوج نقاش هبه ام يعني تسر بلا مروف نكاره بگه انجامه که باشه نها بندی حشتای پیمانه تی گوتن کو وی کمیته جیبجیکار هول بدن حتی داویا ساله اوه يعني بندن اوه پیمانه بجی بیرن وکی نها هند بیجن يعني تپشکتنه کی راست و راست هینا جبو وی پیمانه چه نبویه ده همی بندن پیمانه ده افتوی آته کو پیمان داویا ساله دقده یانجی دمک جبو وی پیمانه تنهی لقور لهب كرناوة نها يعني اف بعربي قلتنا سنسعى يعني تي واتا امي هول بدن كو ام حتى الداويا صالي يعني ام يعني الهبكن فقط يعني انها يعني روشا سوري من روشا قلت يعني كن فيا كنا يعني مخابن يعني قالك اصلا هنا قالك برسكريك هنا قالك يعني بارادوكس روشة كي بارادوكس روشة جو سوري يعني جيان ديك جبوج يعني مرة بيجي شتا وكي راتشاتا يعني راتشاتا دكتورة شتا حتى فلان وقت ترحت يعني تشتك وهانينا يعني أبا برو أوبجيكتيف جينابه بنرن يعني مثلا داخل دندري صالة كده قالك مجار تشيبون قالك بيار تشيبون روشا الساحل روشا سويدار يعني فانا كسك تخمين دكر يعني دمكي يعني مثلا وصل هم ريكا كي باقجي وريكا كي دوزه هم مريش خورتيد بمشو تدي بيش كده نوساي روشا سوري يعني روشا سوري قالك بلندوي وداكتنوي هنا قالك كلامي هنا جبوه راچته ببیرنگی yani çareseri peşxısın gelek yani prizgirek o yani ravşeki nes tendürüstü. خسكا مكاري بيازو وصاب بكرة مادام برسكريكي سوريا أو قصة حسانا أو قصة أون يا چما باز ده سالا دنها تشارة سركرن يعني چما نتوي يكبوي بسالا جنيفا يكي وجنيفا دوديا وجنيفا سيسيا چند جنيف چيبون ناس باورم هذا أيوة يعني بدها جنيف وبدها استنا وهذا نعم نتوي يعني على اساس حمو هذا خو خصتني وامي ودستور ولجنه دستوري انجام ام هاتن صفر 2025 ام هاتن صفر يعني دمك نهسان يعني اثبات دك
اگر تبایی جهان لما بحویه و انجام وصادر کرد جبوش يعني ام دبيجن ام هول بدن بيگومان گرکی ام هول بدن کو پرسگری خوزو چاره سر بکن چونکه جوا کریزه کی دمدرج نکار جان بک يعني ابا باندورا خوي گلکی نيني دبه ام جي فرق دانم ليه وصا يعني پرسگری کی ماجي نا ايگو ام ما تحديد کنو بيجن فيم هيدوي چاره سر بوصل دستگرتن راست نینه يعني işte داویا ساله bu اتفاقی تک چون نوسای نا يعني لگور نرینامه اف پیوجوی کی حاضرتیه بو يعني اف پیوجوی در باس بوی پیوجوی کی گو زمین به حاضر کرن ام هر باشتر روشا خو بزانن ام طبيعتها وان پرسگریکا چقاسه جدی چقاس کویره ام بزانن يعني تبیرامه مثلا دسپیکه هناك ريخستن هبوني نابنتوي بلغ هلك جمراني ودقول تندري بيستو يك بدايه بيستو يك روج يعني وسا روجي تحديد كربو تندري بيستو يك روجا ده غاوايا كيفيا بغاوايا دوديا بيا بغاوسيا يعني مستحيله نهاج يعني ام باصرارنكو ام يعني ديالوج بكن برسغريكي خباوي كي اشتانه وديمقراطيك چاره سر بكن لی دویا سال در باسویده بیاری گل سوری جامبون دیار کر کو نه وصا حسانه و دم بخو ام همو گرک هول بدن کو ام و دم کم بکن جبو کو ام سوری جوی آلوزی درخینه اواج بر پرسیارتی دکه سر همو طرفاده يعني دكه سر طرف حكومتا یا دمکیجی دكه عالی مدجی دكه سر هلی نافنتوی گلک فاکتور د سوری دهنه يعني جبوجي بفيرنجي مرن كاربن الخين اتفاقي تكنا شوي نا بالعكس ام ديفيجن دسبيكا 2026 هين بيتر دبيكو هين يعني قاوين شمبر بين آبيتن يعني مروف كارو وها بيجي يعني بو بنجه بيجوا 2025 جبوان بتشن اتفاقي ولا هفاتنا كي راست بنجه هيك آباكر نها هجر بأواي كي كرد بجي مجارك هي بيدفيا وبشيروفي هي وق عالیه باکور رجلات سوریه هون تم بحثا ناوندیا سوریه هون دبیجن او چاره سریه باشه او بند پیمانه ده آدار تنای و دعینه وقتی ده هون دبیجن گرک سوری بی آوای ور بره برن اف چاوا دبه مثلا شرط تنه تشته کد پیمانه ده هاتنه جی کرن و هنی قاش بکن یان جی براستی جی هون وشاقه جبون ناوندیه گهاشت بون هفته گهشتنه که حتی که اف پیمان هاتی امضا کرد نا دمج يعني وقت قلت مثلا دمج تيجوتن يعني السر أساسي جو طرف بهفر النقاش بكن وبهفر الهفهاتنا كي أباك يعني دمج معنوي أفا مثلا دو إرادة دو طرف هنا أبهر دو طرف الهفرودنا نقاش دكن ودكين أنجام يعني قالك مجاري قلت اتفاقية حشتي أدار عفوا دهي أدار نينا هنا يعني قالك مجار هنا تنكر حميد تشتي تخ هندري بلغة كده يعني بلغة حشت مادة يعني تنكر حمور روشا سوري تخ بان حشت مادة جواجي سبد بيكو تشتكي دن يعني دركة اتفاقية يعني دوي بندي اتفاقية دنا بقلك تشنين يعني مروف نكار شخوصا جينيز ببي يعني اتفاقية هر حميد تشتي عليه سيستمي تتخي عليه يعني جواجي ام وصاد بيجن ام بيجن إرادة ام نشان ددن إرادة كو امي بهفر سوري آوا بكم يعني ام في إرادة ددن نشان دان دو بوه پیمانه ما في إرادة دا نشان دان إجا نها جبو ويا چه ببه ريو ريباز گرك چه بن سيستم گرك چه به سيستما سوري بي آوا کرن أبانا حمو مجال النقاش يعني مبدأ تنديار كر هناك مجال نية سركة كوت دبيجي كي أز برشاكي سوري من يعني بوي اتفاقية فيا أريدك ليه يعني نهاتي قوتنكو أم حكومتك نافنديجي تخوازن
تشتكي وستدنين يعني أنا تأويلات يعني ممكن هون جنا فندية ولا نخالي يعني وقع عليه باكر الرجلات السوري ننا فندية يا ننا فندية أفاش بوما مجاركي أساس نتنج بوما حتى يعني إيرو أو هبون أو مظاهرة يقول لبرآوي فدراسيون يتخوزن سويدا سرخوبون يتخوز يعني سوري إيرو روشكي يك درمان سوري هي أو جي يعني نناوندي سيستم نناوندي وكي دني براستي اگر سيستم نناوندي نيه پیشخستن سوري اف يعني پرچبونا سوري کس نکار پیشاوی بگر يعني هاتي ويروشي يعني تبجر رد كرنا نناوندي يعني پرچكرنا سوري ويرنجي يعني انچغ نناوندي ما بگر جمهف جبركو يعني اوقص طائفيات بيش بكبه اوقص زمان النفرت بيش بكبه يعني دباسه كده يكي علوي وسنين كان كلك هبرونين تشوا نافنديه بنافندي تكار بي ولاتي بري بيوسته هر کس دهندره سوري ده بحسكو پرچه کی سوري یا ویاجی بچه چه ده انجا سیستمک دموکراتیک چه ده سیستم دموکراتیک او درمان سوري وفياجي أنجا سيستمك إننا بندي بيعني دربي وي اف پرچبونا گونها دسوری دهی بنرنها پرچبونا فکره پرچبونا نرینه پرچبونا جواکیه پرچبونا کی جواکی پر جدی چه بوی دسوری بلکی دیروکا سوری ده اسکارم بیجم بنره تبی وان سال در باس بوی ها دیروکا سوری جاره کمین او قاسک گلی سوری جه پرچبوی سدهم شبو بديتنا هذا لقول نرنام بنر بعث فياكر يعني بعث بواكي تايبت هنك دبي درباره ده كاركر لي دبي سالا درباس بيدو سالا 2025 خطابة نفرت يا قول سوري بيشكت خطابة طائفي خطابة يا نجات برست خطابة أول برست يا قول سوري بيشكت ديناميت خست بن سوري ده يعني وأبياجي قال لك كسنكو خو بسر حكومتا دمكيف تحسبين في كاري دكن ومخابن بيشان جناهات قرتن حتى شبجم يعني مثلا تلفزيون اخباريه بر رولكي مازنت في درباري ليستكو في ديناميتا يا هي غربكو مثلا بيش بخير بربسيارتي حكومتي تدري يعني مجبوركو حكومات البيشاوي بس كنا مجبور بيشاوي بقري مجبور خطريه وي بزانب يعني بنر دسبك دوسا بلكي مرا نزانبكو جيفينا يكمين ما بحكومات دمكير يعني بوفدوان ما جيفيا ما فيها خسرو جوي براسي ما جوار قلت اف خطريه برمزن يعني دبي ما بيجي يكتيا سوري وعمل ماجي سوريا برشبكه أبدا داوياوي جلك خطر يعني داوياوي شر نافخوي اف خطابه نفرتي شر نافخوي داوياوي ما ملجلك ولا تاديتنا بيوسناك كو يا زكاجر بيوسناك يعني جبوي از بيجم يعني مجارا ننا فنديتي بويه يعني مجاركي قرنه بنابه يعني جبو پیشروجا سوري اگر هم دخوازن سوري يك بمينه شرط اساسي سيستمك الناناوندي ديمقراطيك كو حمو سوري خوته ببينن والقلق ولاطه مثلا انا الاوروبا دنارن بنر الاوروبا كينغا فدراسيون حكومات فيدرالي وحكومات كونفدرالي ويكيتيا يا اوروبا كينغا بيشكت بيشتي بالسدا صال هم برهف شركن إدي ديتن هركس وستيا قلت إن إذا الناس ما هبدو قبول كن جبوا يجي ناس سويسرا شار ملت بهافرج عندكن أما سويسرا دولة هري أو نوسا يعني يا هري ديمقراطيك يعني جيم بيجن هري يعني تي قبول كرن عليه ما في مروف عنده عليه ما في ملت عنده زمان پر زماني او جي انجام شر دجوار چه بون يعني وسب خبري چه نبو
از بجم يعني اگرم دخوازن خوینا سوری نه يعني پیشا رجاندنا خوینا سوری به گرتن اف تشتی گو چه دبن ایرو بویره گو چه بون يعني پر بیش براستی يعني تشتی گول بر آبی چه دبه تشتی گول الشيخ مقصود چه دبه يعني شيخ مقصود حصار ده peki em çava Suriye mi bikiniyak ya aliye ki dibeye Suriye mi ama te birçi dehele dibeye Suriye mi ama te sermedi dehele dibeye Suriye mi te kabul nake ve çava bibe ji bo ne navendîtê yani mijarekî sereke ji bo tevayî Sûriye ne tenê ji bo herêma me. Ez dixwazim bi Kurtî behsa vê mijarê bikîj bir ku gelek xalên din hene. YPJ çawa hatî nîqaşkirin di nava vê sîstemê de hûn ji bo wê çi dibêjin yani pêşniyara we ji bo YPJ çi? Yani pêşniyariya me net e YPJ wekî hêzekî xweser di hundirê Bakur û Rojhilatê Sûrî wê xwe rêxistin bike ji ber ku ti hêzekî jinî li Şamê yani jin bêjin li Sûrî wekî din ku YPJ û ew entegre bibînîne. Hêza yekane ya jin li vê derê ji bo jî pêwîst xweseriya xwe biparêze û pêwîst hebûna xwe biparêze. Wek coğrafîk jî halê hazir li vir e lê yani nerîna me em dibêjin gerekî jin di artêşa Sûriyaya pêşerojê de pêwîst hebûna jin li deverê dî jî hebe. Yani em dibêjin yekîneyên jin gerekî li deverê dinê Sûrî jî bên. Yani YPJ bibe numune. Bibe numune ji bo deverên dinê Sûrî jî. Yani daxwaza me ev e. Lê halê hazir yani wek gava yekemîn em dibêjin xweseriya xwe biparêze û coğrafîk olarak jî yani alî coğrafî jî li vê derê xwe wê xwe bicî bike. Belê. Ez niha behsa mijarekî bikim lê nav de hindek xal hene bi rastî. Ji xwe ev danûstandinên ku niha em behsa wan dikin piştî hilweşîna rejîma behsê dest pê kir û va bêhtirî salekê ser derbas bû. Di nava vê salê de bûyerên li perava Sûrî çêbûn yani pêla komkujiya a yekem li Swêda jî pêreke komkujiya çêbû. We dît çi guhertin di Sûrî de hatin kirin yani çi çêbû çi guhertin çi gav hatin avêtin û vê bandor çawa li ser hemî aliyên Sûrî kir yani çi bandor li ser eger danûstandin be yan jî gavên hêviyeyên piştî hilweşîna rejîma behs. Na bêguman yani tevayî Sûrî ew bûn kêfxweş bûn ku yani rejîma Baes ew rejîma ya paşvarû hilweşiya rejîmekî diktator bû. Ji bo ji her kes kêfxweş bû ku ev rejîm hilweşiya. Lê bedîl çi? Niha pirsa serê her kesî de ev e yani. Bedîl çi xwast demokratîk e, bedîl çi xwast azadî xwaze, bedîl çi xwast mafê jina diparêze, bedîl çi xwast nasnameyê heyî Sûrî hembêz dike. Navan pirsana hemû bêbersîvin. Kongra Netewîya çêbû, Kongra Diyaloga Netewî ev ya baş pêşwazî neke yani ev negirt berçav ev rastî. Hikûmeta guhat avakirin veya negirt berçav. Ji bo jî ez karim veya bêjim yani yek destpêkê hêvî çêkir yani ev guhertina çêbû hêvî yek mezin çêkir. Lê ev hêvî el gor nerîna me bi demê re lawaz bû heta şikest. Bi bûyerê Sahil û bûyerê Swêda re. Hêviya yani ku em Sûriyekî pir yani demokratîk Sûriyekî pirreng yani. Mijara dinê jî mijarekî pir yani balkêş çêbû. Yani pir deverên ku berê tu pirsgirê yani behsa nenavendîtiyê nekirin bi demê re ev tezê nenavendîtiyê pir pêşket. Ez veya wek awakî erenî jî dibînim. Yani herkes di Sûrî de îro li Sûrî kesên ku dibêjin pergalek demokratîk, pergalek nenavendî ji dema berî 2025 zêdetir bûn. Mesela ez veya wek erenî dibînim. Yani gelek nerînên cuda derkete. Hatta pir kesê ku digotin illa yani Sûrî nenavendî bibile nerîna xwe guhertin. Çima dîtin yani dîtin ku li Sûrî gelek nasname hene û ev rewşaya ancak bi
پرگالێکی نەناوێندیا بێ یعنی گوهرتنێکی وها چی بوو مەرە کاری بێژە ئالێ ئەرێنی ئالێ نەینی یعنی van guhertinên hinek tişî demekî heta got tam hilneweşin tedî rastî jî dernakev holê ji bo jî ez dibêjim 2025 navendîtî çi qase pirsgirêk ji bo Sûrî hîn bêtir hat keşifkirin yani wisa bû ev jî ez baş dibînim yani باشنها یک گشتانین هری گرینگ و راستی حتی قناع دشوار بوجی بنداوت تشرینه بو و شر لوی داره برخدانا لوی داره چه گوهرتن ده هفسنگیان شکر یعنی هما هفدمی هلوشینا رژیمه و پیشکتنین لسوری چه بون شر کی مزن لوی داره قومی اوی چه گوهرتن شکر ده هفسنگیات نه اگر برخدانیا سدا تشرینه چه نبوده و روشا سوري حميجي و جودا بايا يعني اساس مروف كاربيجي يعني سدا تشرين وكي قلا كو جبو دما بيشيا سوري يعني جبو سوريا كي ديمقراطيك بي اباكرن وك قلا كي سكن براستي اف جلكي جرين بو يعني yani eğer berxwedaniya seda tiştîn bişkestaya proje demokratîze bûyîna Sûrî wê têk biçe û heta proje azadiya jin jî wê têk biçe ji ber yani herema me yani ev dever ne deverek tenê bixwarê sînordar e wekî model em dibêjin ya yani ev model eğer derbekî pir yani kuştinê bixwara وی veya bandorek mezin bikira. Min eran îro qesede hêvî ji bo tevayî gelê Sûrî ne wisa veya tesîra berxwedana seda tişrînê. Modela li vir îro ya rêveberiya Xweser got îro hîn her roj bêtir xwedî lê derketin çê dibin. Ev ya tesîra berxwedana seda tişrînê ye. Îro li Sûriyayê vê derê jî wekî navendekî ku hîn bêtir pêşengtî dikî ji bo avakirina Sûriya pêşerojê ev ya jî çavkaniya xwe ji wir digire ji bo girîng yani mirov karî bêje bi rastî yani berxwedaniya seda tişrîn çawa Kobanê yani berxwedaniya Kobanê guhertinekî ji bo şikanandina Daeş guhertinekî pir mezin çêkir berxwedana seda tişrînê jî mirov karî bêje proje netewa demokratîk ji bo ku ser linga bimîne û ji bo ku li ser tevayî Sûrî bandor bike tesîrek wiha çêkir yani pir berxwedanekî dîrokî bû ji bo gelê me vê dereyê herema Bakur û Jilatê Sûrî jî heta ez ji bo tevayî Sûrî û ji bo tevayî herêmê jî dibêjim ji ber veya ne şerekî wisa şerekî ku parastina sistema rêveberiya Xweser parastina proje netewa demokratîk parastina proje azadiya jin bû ji bo yê jî ez bêjim gelek bi wate bû yani madem me behsa bendava tişrînê kir dixwazim yani vê dosyayê jî vekim têkiliyên rasterast pê hevdîtinên rasterast di navbera we û Tirkiye di çêbûn di vê sala derbas bûyî û rastî rola Tirkiye di vê demê de Sûrî di çawa û dîtina we gerek çawa bî yani Tirkiye rolek çawa bilîz yani niha pêvejoya Gulbakurê Kurdistanê dest pê kir bi taybet yani projeya rêber Apo ya civaka demokratîk û têdê pêngava ya aştiyê veya pir bandora wê li ser Rojavayê Kurdistan li ser Bakur û Jilatê Sûrî ji bo ser tevayî Sûrî jî kir yani û heman demê de gelek yani guhertin û veguhertin jî çêbû encama wê bû mesela agirbesa Gulseda tişrîn çêbû bandora rewşa Gulbakur çêbû pir yani sebebekî esasî bû heman demê de ji bo wek em bêjin bandor û tesîra wê naberî me û dewleta Tirkî jî de yani ew berê pir daha eşk bûyîn hebû
ev hişt ko hîn bêtir wisa piçek yani ez bêjim wisa pir mere ew jî neke yani zêdeyim tedî mana wê jî mere lê neke ewek hişt yani wisa karim bêj piçek nermayî hişt û me her tim got yani em wekî Bakur û Jilatê Sûriyê wek rêveberiya Xweser wek qesek ticarî stratejiyakî me ku em li hember Tirkiye yani dijbertî bikin yan jî dijminatî bikin ji destpêkê de ti bi rastî ewekî wiha nebû ji ber yani hedefa me li hember Daeş şer dikir esas yani li hember Tirkiye yek fîşek nehatibû teqandin berî 2018 servî esasî yani rolekî wiha gu em ê wala ew bikin yani li hember Tirkiye tu hedefekî me tu ermancekî me stratejiyekî me wisa nîne divê demê de me dîsa veya yani dubare got û têkilî yani çawa em bêjin qenalekî têkiliye hatî vekirin Yani rasta rast çêne rasta rast qenalek yani hevtinek çêbûye ama hîn jî wisa mere bêje aliyê yani çawaniya wê hîn jî nergorî gotê xwestin yani em dibêjin Tirkiye di hundirê Sûrî de xwedan nüfuzekî mezin in û di herêma Rojhilata Navîn de jî Tirkiye xwedan yani rolekî girîng e ji bo jî daxwaza me û yani xwesteka me ew ku Tirkiye rolekî demokratîzekirina Sûrî di rol bilîze yani Sûriyekî diktatoriyetê hebe nikare bibe cîranekî başî bo Tirkiye Sûriyekî antîdemokratîk nikare bibe cîranekî başî bo Tirkiye Sûriyekî tundrawî lê xurt be nikare bibe cîranekî baş yani Sûriyek demokratîk kare bibe cîranekî başî bo Tirkiye ji bo jî yani em daxwaza me ew ku bi rastî nüfuzê Tirkiyeyê gul ser Sûrî heye bandora gul ser Sûrî heye ji bo çareserkirina demokratîk ya Sûrî têkeve dewrê de rol bilîze û em veya jî yani birêka qenala we jî yani em veya dubare dikin îro yani Kurd li vir hene li Tirkî Kurd hene Ereb li vir hene Ereb li Tirkî hene Türkmen li vir hene yani heman demê de tedî em bêjin xizmê wan ew ê hene yani çareseriya Sûrî çareseriya Tirkî çareseriya Tirkî çareseriya Sûrî lema jî yani yani em dibêjin eger Tirkî bi vê derê re yani bi gelê Sûrî re bi Kurdê Sûrî re bi PKK'yê Sûrî re eger têkiliyek demokratîk deyne bi rastî di hemî wara de wê Sûrî bibe cîranekî baş ji Tirkî re yani em divê baweriyê de ne daxwaza me jî ev e em daxwaza xwe her tim veya jî dubare dikin em jê re amade ne jî yani ji bo ku sefhayekî nûh bi Tirkî re bê vekirin çawa ku îro li Bakurê Kurdistanê yani destpêka pêvejoyekî nû hatî kirin daxwaza me ew ku bi Tirkî re vê derê jî sefhayekî nûh bê vekirin û ji bo demokratîzekirina Sûrî jî Tirkî bi awayekî bihêz rol bilîze yani ewa me daxwaza me ev e di pirsê me mane em yani deqayek mayî pirsên dixwazim bersiva wan bigirim hûn dixwazin hevdîtinê bi rêbera Abdullah Öcalan bikin bêguman yani na çima yani îro min di pirsa xwe ya dinê cewaba dinê min got çareserkirina Tirkî çareserkirina Sûriyê çima ji ber rola Tirkiye heremî ez vê dibêjim yani Tirkiye îro rol dilîze di Sûrî de eger bi rastî di ew de yani li Bakur gavên erênî pêş bikeve ki em destek didin yani bi her awahî ev pêvejoya got îro di naberî dewleta Türk de û naberî yani rêber Apo de yan jî tevgera azadî de pêşketî veya pir tesîra wê erênî li ser herêma me jî çê dibe li ser Sûrî jî çê dibe ji bo wê jî yani em bawerin bi rêber Apo re eger heftin çê bibe dibe ku gelek astengiyê got anha heyî di naberî me û Tirkî de yan jî
باندورا ترکیه یا لسر سوریه هی گلک تشت حسام ببین یعنی ری به پاکش کردن ری و بیانی جبوج و تأثیر ریبر آپول سر ورشی گلکی زیاده yani 20 سال ve dere tekoşin kiri tesira reber apol ser PKT hereme yedine jihenim yani jboji em bawerin yani reber apod ali aştiyas ne tenya Türkiye de çareserkirina pirsgirek ya demokrasiye li Suriye o pirsgirek Kurd li Suriye kare roleki esası bilize jbergo projevi ya netava demokratik mifteyi yani مفتا چارەسەریە تەزیوی جی دوێ دەربارەی de gelekî xurt e. Pirsa dawiyê jo bikim dema jî berb dawiyê dere. Di 2026 çi li benda Kurdayê, çi li benda xelkê heremê yanî hûn bihêviyên çawa derbasî di 2026 de. Em bihêviyek wisa derbas dibin. Em bi ser hêza gelan, ser hêza gelê Sûrî em ê Cumhuriye Suriye Demokratik ava bikin. 2026 kedame, tekoşiname, hamu stratejiyame ve servi esası be. Jber em bawerin Cumhuriye Suriye Demokratik ev bive reka çareseri jbo hamu pirsgirikan. Ev pevçune go 2025 de derketin li ber Abe, li Swêda, li Şeyh Maqsûd, li Dêr Hafir, li Sedda Tişrin ji bo ku dubare nebin pêwîst pergalekî demokratîk pêwîstiya me bi destûrekî demokratîk heye ji bo ku em veya jî ava bikin pêş bixînin çi berpirsiyarî têke bi ser me de wekî Bakur Welatê Sûriyê wekî partiyên siyasî ku li vê derê wek PYD em jê re amade ne ku vê berpirsiyarîtiyê rakin û em veya dibêjin yani yekane rêka çareseriyê hewî ew jî pergala Cumhuriye Suriye Demokratik. Foza Yusuf endama desteği hevserokatiya PYD û him jî hevseroka komîteya danûstandinan li gel hikûmeta veguhêz gelekî spas hûn bûn mêvanê me û bersivên zelal da pirse. Ez spas dikim û ez jinha de sala 2026 ji bo hem gelê me ji bo tevayî gelên Sûriyeyê ez pîroz dikim her wiha li hemû xebatkarê Ronahî TV.